hear to me and chitty one. Come on to me a bedan. Yes, yeah, the four. Nami who say you know, I am one of them. Me who say you know, I am one of them. Me who say you know, I am one of them. Me who say you know, I am one of them. Nami who say you know, I am one of them. Me who say you know, I am one of them. Me who say you know, I am one of them. Me who say you know, I am one of them. Can't thank and seek a baby. I never know one of them. That's why seek I never know one of them. Canadian Japan seek I never know one of them. As I'm waiting seek I never know one of them. Dr. Isaac seek I never know one of them. Emmanuel Kusi seek I never know one of them. If you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say and you do, and you want it more. If you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say and you do, and you want it more. KOB music. If you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say and you do, I am if you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say and you do, I am And you name my Yama Wacho, not Yama Wakwaba. Well, I travel no Eswano. And you know so abo, apa Simane Poly and Wache. Ahenkan 93.3 FM so. And Wasugusua Utieno. Adia Tumugasa video wa Puramantemu. Ghana Fana Babia. Yes, Ahenkan 93.3 FM. And you know she atrase. Ay, sa unim sa yenya janyum wegum pe. Na unim sa efiada bia so. Kasi aboni tagu wia. Jumadia yade ebrewo. Jumadia otu dini se Abrempong Anamom tuo. Eti anyumna so yatrase. Ye babeti abrabo mu nkomo. Eniyama atisi pen. Sadi abeya osu beya hweye ewa abrabo na osu boni mu. Ehyeden etufo ehyenkran. Ehu ade bi o de fa. Mehu anyafo ama wadane adefo. Na enano. Enane babia ye wura no. Babia ye wura no. Obi biara wo maikoko gana mu ya no benya aso anka wontie. Enti wudi onim. Fra obi. Fra wunua no. Fra wo afa no. Fra no maame. Fra wo papa. Fra wo fase. Fra amanyoni no. Fra wana waka wa mu kuna ka Ghana jatom. Ai wana mo fra se ka ku mira no. Fra wana mu nyina so munya so ntie na Abrempong Anamom tuo no. Ene ya vasika duro ma. Dabi ene ya vasika duro ma. Na mom no ma bi akoso oman mu ya no ma. Si yanhwe na yampen pharmacy bre. Yankɔ wana mo ma hu bi pen ho ne yanje futu amfiri wana mo ho a. Wanhwe a wo kyerebe beka se ehu yanka
na so na akachi enti frafra no bibiara entie na Abrempong Anamom tuo no kana jane se dwumadie yi opanyina wo no dwumadie nsi ni metri aso aye owura Odi-Ahenkan Kwame Yeboah Odi-Ahenkan Kwame Yeboah achim kwana na onumbremu killer abubonua the international killer enyado madimba Abrempong ni KOFI mansa metramu wo fie ha na mesoma toto nneoma kama wa ha na afi ya jemu dia ma opanyini kasia no na wade nkomotwetwe ni nyina ede atoa so kama ede amount. Join your live our Facebook aya Ahenkan 93.3 FM mo amu no de betimi ahwe mani subu ade sanse interviews ni nyina no betimi ahwe live awe yakasa fonyi no so yankwa YouTube na YouTube no aya Ahenkan 93.3 FM wadaro mani de na obrase moduru no ma subscribe fama yen subscribe atrekwa konfansa boso ana adoma fansa boso na beke abusu akono mo se wa yen sade amayene www.ahenkanfmonline.com obetimi atiene ade afonum ene anwumre yi ni atietu onya ntoma no yenje jaye ho na dwumadie no opa eya interviews awodo enkoma awodo ya di ewa Abrempong Anamom tuo so opa videos no ebia ya crowd wo fia no mo obetimi de open driver ba empanyfo akuku da matoto ro ebia amanyofo ebia nsamtwerefo ebia sinitwafo ebia dwadifo ene no ma bon komo ofidie yi so akuku da matoto ro na nintini ene no ma bon komo obetimi aba no abachi bi ade akuku pen drive no so kama na watimi enso abo wo no ma na wo hye tufo na hye unkran obetimi so aba ya dibi agusi di so na so aba abache ode Ahenkan FM ebutu achem aboabo ani ebutu enti ana ancha yabati asimu ebre eni wanum emfa emma odasani enti ancha yabati asim na afi ana enkwamotwetwe no yakofa ede abremu kai se yakọ eba yama akwanya emma oso awutie no niam awasua ewo ene enkwamonimu no na oso wode wadwenkyere enso ede aba na se de wasua na oso de aba twere bibi fagu wonum twere bibi sua bibi fafiri mu na dachi akwama bia no atimi enso aboa pa na dwumadie yi no kanasha no say ODI electronics adaroma ana waso ye na chia ye de eba home appliances ni nyina no na so ye na ye je enso ede free 05509 00600 0550 900 600 0550 900 600 ODI electronics home appliances biti say TV fridges outdoor deep freezers and afre washing machine no ni nyina no brana oma obi no ne bo no fuye pa wo ba sam wakonya am watua ne kakra na so adekwa na wo pe ne bo na afi wa maso de amount ODI electronics pe na sanhye we enso de amana roma na efiada bia odom ebo aye ne wa bra no so abo kopem no enonkono o ma ye de Abrempong Anamom tuo eba wa kwan enso emu enti yekọ anisa yekọ ba wodie nie 0201 944 485 0201 944 485 enu ye Vodafone no trefa to wonom afi 0554 820 910 0554 820 910 men fresh esi ye betwetwe nkomo twetwe no esia de aka nyina no minute aka akire ni nyina no eye wo de ame no ebebo nkomo ofia sabre de ye tiasim ne yakọ na afi no achem kwana na wonu bremu ai mesi men fresh esi ye bedi nkomo mesi na nkomo na ye ba bedie no mu amu oman yi mu a mu mpeso oman ni mu badwo no ene ya twe en afiri eye sikaduro hu kakra sikaduro ne de amamo ache eduru ba bia wose ye tu en hofo enoma bi won me koso oman ni mu a wose ye twe amanfo adwen disi so ni nyina ka Abrempong Anamom tuo no ho ye nipadua na aduro ne ye oman so hyehyɛ no so eyie enti ene no achem kwana na onu mbremu killer abubonua the international bossige man owura Odi-Ahenkan Kwame Yeboah ene opanyini bia ono de eba nuku awodo a asisi e wo man konko Ghana mu yanoma
nani ehunu dodo na watu kwan so akonkrofo aman so e won so ku asisi wonum so nani ehunu dodo na ana opanyini se da bi ontimi fan show no kwa ho na se de osemi na ma wotete amanfo se ku ni ade no wote se adi na na ma hye no ontimi fan hye no ho da bi woso de hye no ho anya yi na wanya ba bia anche sa history se Abrempong Anamom tuo so ena woso obecha sa enkomoi anase de nani hu ye no woni ye na tiefo enso ebecha se de be ya ye de betu ye ho enso efuntie nei owura KOFI ABOAGYE ena Odi-Ahenkan Kwame Yeboah achimkwana na woni no adi mpunimpu ewo Abrempong Anamom tuo so yekọ ba afa asua de ewo mu no me no mie no ye beto ato adwene ewo fia yekọ Abrempong dache na won so kan wona manu Abrempong Anamom tuo ahenkan 90.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe Odi-Ahenkan ani ni petitu ni pa kase ye bibi papa gidi abaye Abrempong na enu nti obi ape o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfo a o mabedi o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwafo akese asofo magidi nom abetwetwe komo Abrempong Anamom tuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kese abaye Abrempong enti hye nso Odi-Ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah akwadawye so awahunu nsa huhuro nti wane mpanimfo to nsa didie no wano no wotena dwam Abrempong Anamom tuo ye nam sa dwumadie so be hye mebunu nkran hye mebunu den se wonyire won no mo bra papa na daache wo beye nipa akese wo beba beye Abrempong kai Odi-Ahenkan 93.3 FM so efiada bia we arishima ma ye mama ha mama dwo mama kwa ba de ba Ahenkan 93.3 FM as usual ebe na so se de Abrempong Anamom tuo ebe bremo ubehwe live o Facebook Odi-Ahenkan 93.3 FM ubehwe live o YouTube Odi-Ahenkan 93.3 FM edwumade ni din ede Abrempong Anamom tuo trimpone se ye bopim penifo na amranti a mo ye bibi papa bia ebetima so abapa na de otie de ohwe no ono so asua bibi e de afrim achenkwana na menum brem Odi-Ahenkan Kwame Yeboah massage medwa biem na no bibi sa se he no Odi-Ahenkan de efa ene bibia me de me ufara me de me ufo ku na nipa eda form na atia bisa ene agro no bisa ka opani ba ko menchen wa ha pese me mana kwaba eja wadaroma ye mo akwaba yeja na wapo mboko de nyamna daroma anu wapija one na mai kakra sele bia de okay na tifo beti na ye from saying KOFI ABOAGYE opani KOFI ABOAGYE pani wanya mfie be se wadaroma o 70 years mfie duoson emu na we eye na unya nwuyo but mfie duoson na se de obobrete de na zo wo kwantwa de nyamia se na de na mo anyi a sebe on hyeda enyoluma sa de nyamia kwanjere na esumunu so mo SD e was apomuden kire bi ni nuane bia udi e ma onyi che tie de fufuo ne nam ne yawe ne ento ebo ana nam ne momode ne ya so ya tu o tu bezo je so mranti bi na nkotwo ba ngwa sa wo de sa ne de agrante ne ya nyina ya wi bi pe mo wi bi pe na no ho no na o ya agrante huna no di zie na wa to bo anse kakra ana zie so mranti be ma we kakra fine we ne se de se me hu ya na ujai na mi jai tinze obetu efusi ensu yenyai ni yenyi nche fufuo nam ni zo ni di be ni o de o busa kaga wa wi bia je na atre wo serious no ni nyina ye yo pending KOFI ABOAGYE no pa wi anumre se no wa Ahenkan FM so a na nse wucheche radio che de obonkra ta che de ekoso social media ai se nkomotwetwe a ebeta apaso eyu cool enfie duoson wa nku pen pa me hu bi pen na ku etesen anya ade a wase so ku nya de so kura binze mvona ze enyini mfiri wa na so se de se kaminke bi aban so de ne afesa akwa na aso e de kokromotie ne de ye firi ho okay na fie de ko fetuo ne de ano hye kire se me mi hu ne kura de si o Ghana ha nyina mi hu bi enu achi no nso sanso to asoko amanfoforo so
ma me ko hui o man ben so no e Liberia ugo hu Liberia ku no papa nti se me de se o ma me kwa ma bo no to fa na asenkyerɛkyerɛ mu a enti se wutie radio ana wutie nkomotwetwe koso o Ghana recently nansen ya bua se ye bebo dwadi hu dawuro ye bebo subampadi se nipa mu abrabo pa ne nsi ne yi no na wote se manche bi so frɛ se amamu ne nye empanifo no nyaade o mu sisie enti enye ku a ana den na ye o na ayara me honke kame pa ade nti na honke ka hu ya o se de usika no se me fa ante no mo ka no verbally but according into practicals there pani sa bere ni dura na hu de sisi wo papa cool time is sisi nipa papa ade bibi o de timi gifu e betumi aba wu fie na sa wo ka akura esi wo mo a obetumi de etua ba baje ante de me ga tan chire mu na ka ba me chire no so e kwan wo hode a e kwan de say ye be step by step njimpanifo sa hwerema e de twetwe mba te me twetwe ni kakra sa ni kure ni ehun tete se de ebetumi abata wo ka na kure esi ho mo safo anim enso no mo de tua be gina wo compound de be hu ato mo atete wires a na tete wo ka na o mo de kro so mu fira ben mi so mu fire hen enso tumi akodi o mo nsa emra nya adwuma de obi apɛ no ye de bia apɛ no ye cool no de na wo de wani hu o Ghana cool 1966 de mi hu yi say ye tu aban agu yes na ye de aban foforo abafa etu kwan so no 1966 afi apema hankwa de osensia yes e de na hu na 24 da ben February yes mana ye say cool kutuka to aso oni ankra no ya sa ta amne isisa na me o primary school o wa chim nyankoma ase o ko ro kutokro mu wa aprade yes and see an puma yes but it's my aprade 40 enti abira ko ba sa no na ku ni ba no se de ye nyine boje so no na mo de aye de na mususu ana manyi ni esusu so sa ta de fente eni ne mu a ene on friend say saito okay yes enti na yesusu eni mu ni ye ko so ama mu kura de yanka de ko toyi red flag bi sa ne ye churo well done kutoka de said that just eni mu ni ye ko so na de na mo den so de tete efa kutoka ho de bi abana ho no na kutoka betu aban na se ofite bi a o ba wa besesa enyoma na akoyi mama ende ne tuam na enu akira na me kai se so time no on a chance railway station junction ho those days no nkroma time no ne se edu 12 o'clock we are eko wine no so we are passing na we gina station ho a you use megaphone na de kire o se train ya wo de pasa wo de kwatakwa no egina la we so de eko kede egina we so de yakwa akra egina we so ansana Hunu Valley takwa Hunu Valley ni nyina anti o mo de megaphone anti bisa sa tere no ansana ba kwa friend express the blue trade onu de je station bia na ogina onu so aba anti the ba sa na those days no so na ayefuwe enuanu aratafo mo wo kede ni Nigeria for oga mi for no yes anti ekokwa no so kotwito nuane ni ade eba enti station okura na ye kura school for no e free train na ya ba be dipa e ba be yi obi ni ma free train free takwa ba ye no na e dia begu de ekokade de ni odan ne de keka ho enti na ho so de nye source of income enti ebra ba sa na je se enti assembly see ye no ekoba se amza nya achiase enko a other companies share emre a omri ko picnic in jubilation for that kutoka betu abai ogwegu nti ani je ni osegbo aba to mo share program am de baji o mani tata na wo school ni na so de ho ji ani je ni wonim de na eba kura dia gwaza na mafo de yenim de tuam yes ni very important kata wonim de efiri soro ba ko ade ya ba asaro o mo share ya me bedru railway for no time no ama mo ye picnic awa kiase abonten so
ama picnic na info na organize railway workers no o me adwuma railway aban fo no ahoto aba ama me aka say o mkoye adaka me ni echi adaka o me say nkruma na dem and this is school no na against nkruma aban kotoka betu CPP na kotoka betu nkruma aban yes na o maye na adaka and the ebra yes no na ebo odwa ne saa na de ko wi asen say edru eho no no moto adaka no atu gya ni mu nche say ya hye ne kura awo sata adama nkomanso no nguyo no anasa ne no Guinea Conakry yes sata no we Romania okay so free Romania no back Guinea Conakry and the bra ba sa na che say ne edru anwumre dia that's osebonko na e course wo kuro ni mu e che say ya hu the course wo e dey be na course wo papa man na ne bonim e che say newspapers yi bebre bo so ya na cho kankan nyame ya draw kankan nyame say ye enkroma e dey abatai so ye apemfo e na ye na duro ni kankan nyame ti we mu nyina hu ni saa na che say o wuni bibi kura na ahinta sem bi apui enti na che say saa otan na o man no akosoro enti na che wo mu ABOAGYE so de de ne eye wo de say bibi says na abeyi ahinta sem bi say edi a kire I am say that time no so no anche de kanta kusu bai na nkruma ku na kotoka be yetia no nipa wi papa e ba ne se ne nipa wi se ne yampene ama monyo na yensu ye beyo na eyetuo ni kunti ba ne aseka etuo papa ana mo tituo nkan se e kasa wo wiem yes and ye na that time ye wo when it but newspapers ne report na ne anu free ho na ba ko na ba ne de ne na me won kana ha bi de ne ba from 66 we say 66 school yes de bem na san hui and sana a champion kutu champion ana mo ya fa to ba jo go for asede no kutu champion that time no that was in 72 and from 62 to 72 yes sa ku no eno so ba ne say eno sa time no na me school 71 middle school na me ba nti me bank na no ne nya me ncha de be nya house boy adwuma bi ye nti nipa na me ne ye adwuma no ye adwuma wo United Nations FAO nti ne yeti Laboni estate o nyaniba estate ho nti ho na wa announcement nso ba say yetu busi abayegu chetem say de ko ba say omo ye say incentive bi a na weta sojafo no ensa kan no onsanka edi di janso de yes eni muna nenam nti omo so ekotu aba ne gu ewo eno nso amankra ha ye hyi atete eno nso ban sana wo be how many years my fans me anka there 52 1952 yes until Ghana independence kana wo be 7 years and 5 years me hu ho kakra tama nkruma ba ye kroma achiase me hu no ehwo ne me first time me hu Kwame Nkrumah that time wo say fugu na wadi twa independence yes ni na hu bi me hu wadi ko su atuam kura e wadwan inti sanku ni nso edi tu buzi aban gu no eno nso nipa wi adwapade ase enwuma ko fom so the weekend ya could you believe say na me kai say say e ba be budget kura na that na no buzi prime minister na so o mampani ni papa Yakufo no ni ceremonial president at that time and he so but say be budget kura na busia na ko broadcasting na bi a secret packet ye Tony say Merek ye Tony say those days and now it is say control price na wo ho and he me ameka say satan your farm Merek chocolate bi na wo paper muti say na ye kraba na ye no Ghana na ye Ghana ha na farm Merek for na ye yes and he and say what any way you know pie na ka ho no e bi ya say 8 pesos and the budget in the buy ko buy na fe dia ko
15-20 pesos. Na say nye ne start to nyoma mu every tete. Yes. So St. Louis asichire no keeps no. Because to no na e so keeps ni ade ya. Tini nyina no oba otimi ma no item by item prices na wo. Enti no so akoba sa no chete enyoma bo akosoro. Sa ta na devaluation. So what you see devaluation na ba. Na ho de no so ate. Yes. Akoba sa no ntino ma na ma no kosoro. Ehon na enti ase no so ama na e ko hu se ahokyera ba. A je o mu kyerɛ se sa ta ma no so ka yetumi gina ma devaluation ye adwuma ke bia ka na yen se bia yesidi na ho de akofom tinyoma ma sa eye 72 ku ni ba nyoma na manfo susu se ne bo akosoro yes na setre mu ayede yes enti no so ayinfo na yes aku ni tata na general so soja no e soja so the soja fo na di sa asem igni shot Kendall ni so kidu a champion lieutenant Kendall so okay yes na ombetui enti sa ta me nyina na ekufo num eka ho na chete eno so wo nso ewo mu na afede na akoye ene ye friend you say Pali school so what it ya Pali school as ye ho ane da fa wase o mu ye meeting said ye ya na chete o mu de on the crata na ba resignation letter so one step down a champion it you no step down na ekufo Ekufu and so by. Into one Ekufu was na fede a coba sa tension no a woman ama junior staffs junior ranks no former president Rollins or also any na pamfo etisim tija yakọ 1966 muhui yes 1972 muhui yes and ye bedu Rollins yes Rollins then 1979 I don't so do any question hui 79 no so mi hui na no de ene yakwani je say 79 no me free Ghana ha eko Liberia okoye den se anomantua ogina ho ogini ba do ho do sa ta no na nyamenchade we elementary no mako technical school vocational Accra Technical Training Center ATTC yes then my air conditioning and refrigeration technician and they were saying e de bekwa koto aso no ho a those days nso na ne yenuam bebre nso e Nigeria no aha and before the ebeko na me koye no me kodru Liberia February, March, April. Na won so as country any etuesem as akoto me hobi. Into 1979 kumu Ghana ha. Yes. And as akoto another kumu. The Ghana dey na ko saying be me tie won answer Liberia. Yes. And the Ghana won kakra na me sama be. And me kodru ho no Liberia ho no. Na sa demonstration. Yes. And also by say abana kwakoto emu kwasi boni say rice na ho nso mo ne de ene Liberia fo aduane pa na ye say uhwe kuru ni ani mu a ene ma na mo no ye aduane titiri wa no ogasi aduane na che so tran o che kakra na papa temi nya 11 years o e na Liberia emu de wadi bi emu anwa mo na ne nso ye mo no so no enye ye ahadi ye fita na with the starch no e ho no mo friend pie boy nti wo mo steam na up nti starch na e wo mu nyina afiri. Okay. And the mabante efie bia wo Liberia de ene e mo de ene empower ma is out here. Yes. Ati bra e kodru ho do na okoto mu ni mu no na eno so kofa o how by na man for TC krom ene eno so nipa wi pa emu eboa kosoro ama Liberia for say anode tomatin kense eno na nam so mento kwasi ene ne e de fa hu ahoye pa nti abra ko ba sa no omo omo adwen se omo Liberia for de omo sura de e di sa de na akoso ne de ne na ya hoho na wo omane mu na ashom kutupa e di sa adwuma no nti e hoho ne bebere ye hu be ye hi e wo kuro ni mu ti ebe sa no na ezuna wose me sam eba hanti de wose
me san so ba machi April animu na me ba May me return ticket na me de call me san me ba May Saba Ghana bi 79 no ma me foster parents no ete me mra na me nkrata asem no o nye ne foforo ma okay and in bedroom May the ba no o muti wosu on the Frankie say chire ho okay I'm say GRA for na wo Saba da no na ho na ifo Black Starlight okay office and the one area na yetie and the me free Liberia ba no mansa ankwa kyan asibio na mansa anso anko ba bia na metie wo ni tan na ho na me no motie tie bedroom May no 8 I think May 8 at the 11th or 14th May na about say Rollins I attempted coup and te faso no na te faso no echi no no ti sabina na coup koso na ewiem ebobrete sen na somdwo ho na wutimi ye wadwuma se de bia ye bom pai se enwumanwuma mpagya na omane nye ni sabre na ewiem te sen ewiem de na ehu eni da so wo se emrepa omanim fani se de wonim na we yafa ebia we mihia we mensanka enti we na esisi minti no de be ya ta ne mekweni sutu na mekweni so sekai na according to Bram bedru that time na Rollins super ja na ho no na anko yie no na panifo chi no ti o mo chi so o ti se ya se tribunal no me edene koi ti omugutu omo try na sa junior ranks officers no omo so eye omo adwen se ema so that as etia pani boachi ja na ho ne yi omo so omo ma entra o mampene da jeje enti omo kokoyi no e free prison na no mo na akoto no ana detention ho no obema camp ni nyina so na ekoso wo Reki Barras na me nso no kasa ne nye mu no bema camp ho no metena akakra ansa na me call yi nti ma asem ne chema general me ofie na mete se obo Barras wo mo nkomo a aye no se ade aye da kwaku Yeboah o gazo osuru aso jafo am se hey ade me ne aye kokobin ama ahene na adofo no so jem nti no what Charinga Barras or base workshop. And the mimit now Kakrasana, Utukai, me too quiet. Now, assembly see and so no. It's Reki Barras this time, number 40, let the blood flow. Papa, Muja, Pretty. Just a bromo, a buy on cocoa free detention honor. Other Reki who are Monoto Bay Air Force Station. From one Monano or Peke, jet fighter. No, the secret. The American just say, oh, Chromia, man, answers or Mamuya. Said the wound we are. I don't know, Najo. Every daytime, or so no. If you may kusu as a Samboniasi, news you epity a gugusa. To the jet fighter and fine. What did the favor? The Homonana announcement is a rupri. I had a quack. Yes. And no runs go to but in them to go to in a very against him. And to that time, as I'm the CDS, no, yeah, or that Wellington. And he no more picture said, yeah, Omushiano, Oshia, Achimota Forest, non quay meeting. That time now, we have for them in Wim. To the tea answer, Fady, and the American animal, Usu Ario. And the for the Biba share, police headquarters. A big call Nima police station, what the enemy. Tamo that if you want Nima police station, one. A honor. Okay, the no come up police for an assessor. To rescue himself, and I say, you know. Quanya say, soon we be kuno. Yes. Also, those days, you know, radio stations in North to send the moment we only broadcasting there. What take power? What take power? The brother better, I know. Now, police headquarters, and now broadcasting. And you only a video, we are in the news, we are by if who is going? Sabana Echo. Because Sabana, an announcement is the coup has been foiled.
No, we so there. It best 6 o'clock 7. No, na they can say the finance. I can't wake up. Opening it okay. And the mega the wo su are you hono. Your batiana wusu. Then I was so. Dibaya, I say I can Dibaya. The Rima was so. I wusu. Na addition more way. Wusu are Frankie side hone police headquarters in broadcasting there. I wusu a what? A 20 dear. I don't know. 942 no. And the government no. Egina home but o protecting the 2 minutes. And I do over person over 2 minutes and then face so. It what the end few more all the way to 37 ne Bema company there. And no blame Jamu. Eh. Then one up once up. I just dep and move out dress. It is well from Mamma. Dear brothers, I don't know. No failure, students, and so okay, let the blood flow. JJ, do something before you die. Yes. That time no they look na babesi for no then one be jimo na say. Just say and they what you answer. The I thought more frying here, you know. Mask is to be almost salute during the time of independence match in I don't know. Other yeah. Once in the human and then Namase. Yes. So also they're very good professional about piloting of that and then a woman tidy the nearby announcement and I say now the government is overthrown. Report to the nearest police station. One reported to the nearest news announcement be free GBC cool makers in Hono ever banano this Tiagas a report to the nearest police station. When is Ankai Bono Kwamano? Comma politicians, because first, you suspend a buy no parliament. You go parliament, you suspend the constitution. All ministers should report to the nearest police station for their own safety. So one quite be waiting me Papa. And so near my bonnet. Sometimes the end of Uja for near Bema womb. Those days, or more call, no more reply. To the more with any other, no machine anybody. Now, or yes, announcement we know. Or this or no, as you see, or Modi as you see, Ghana for be and so we need or how be as a why a bonny be a main. Just a winner, bonny be a none is why I wanted there to Hufo. And to Kasaya, my that time, I mean, was it a mid-do or something like that? One of the no catchers already any. Yes, some of them are faultless like themselves, or Musa dear, or Monsieur Handel. Yes, because that time then I said, Nibrani in Aquagina, or when I could senior officers. Chamun Penifon out to your papa. And then I say, at him. Obanigo Fabwa, you were so good, your man, my name, I am Penifaka Saka, Uti, Abrempong Anamom to life on Ahenkan, 93.3 FM. Abrempong Anamom to I know your body, we didn't come more, faster to be our best set up your business. Then you might be conquering, but bright, fatter, and I chase you. Now, when Babu Puna, cause we if you said your padina, now you can quite, and Vansubia any day, any so. Into Yam rented Mabawana Yeban. See a didn't come more radio, so TV, so bedroom mea. Na okon ku ne de ewura ye trim se no na emra e na beboa ene na nim de woka ene ntiro pani ono de ni kosu ehu ku e ko so Ghana he nyina no ye duedue mama ye nsa kana one ye bo hu nkombo sanse ye bompa so obi ntimi nye bibi kakra na ne nsa nkona no na se ye boa se ye nsa bakua no na ye kuru yanso ye sa frese amanyoku awodo aba aban mu no wo mo nya ade ti ye ntwitu ntu aban mu a ye twitu a o poultry farm no ahyahye de be kuo mu nyina onkoko no yebekuo mu nyina onwa na wo ye ne de jabe tuma hyene nyina ti kakra na wa start office enka de bobobra no ni nyina nso be den be free wonsa enti ku de se wutie nkomotwetwen a ekoso ya eje se ku enya de pa enti wo ye babunu na de nkomo ani wudi an se ku amanyuko ni nyaade NDC nyaade MPP nyaade ti ye ntwitu a
penifo edu amanfo a na ya kan ya no so wobetime na edi nkomode a na ye ka so dwumadi ODI electronics na daroma so pe fridge ato pe TV ato open home appliances bi ato a offer 0550 900 600 ibe mo bi ato ne simple kra be bia wo bi an so delivery ye de bebro owura KOFI ABOAGYE ezi ye duro ense aga wa kwaye announcement se wo a onim se onye boni bia de ya akya ni mo so wa boni bi dia asem bi riba yo wuye ekosi se ho ade ehona na no echichi ade eko senior officers no that time na ade eko wi ase ekura so oti ya omu back date eyi no na de ne 79 so omu back date no ma that time mampon officer ye katachi afrifa okay on said that time no NLC ne ko ma be wi omu de yeko en so bra sir omu back date no ma otweko akire etimi twom nyina be hye ofoma de ombone e ho na ekoba ase ne ne within short time no the obati answer ya try we mu awie firing squad satam no cool ni ba na run take over no your firing squad la seche se kubotu aku kubotu yo test range o kwatema nipa de sani yes ya do jan sakranke as a simple bi wo ho o ma church numbers wo ho I wanna ya santom de co training for shooting the edru ha ho na o mdom kokko gina na ne nyonku nipa bontu aku yes onye ne mobo ne de se betumi aba se ebufu ya ba ane ya de yenti no ane ku nipa te se moa di very short time no amedomi this katacha frifa sabe no di kuku judges nana judges ni 82 83 dia okay yes and 70 now they na soldier from 24 yes and officer me senior officer so ma within short time a champion mu nyina kura and then on kaka say da na I say akwasi practice say amedomi okoje loan without collateral 50 Ghana ni nyina ka ho no 50 Ghana besian no chance di cool do say you know let you say ti satama na akunkum koso se benya amro besi na ekunipa enya konfo na atwutu mom Ghana mpanifo mususu se omo amoma na aniye nti yenye tumi ti eyi omefo na mo adehia mo Ghana ha satam no nyi se de wa peja kakra na se na mo hoye mo se na we ka se obetumi abata bia odihie ni mu dia na yewode and that was the time anasa nyum no call let the blood flow and say ogusu ya fede ono akoba se se na etie bia no that time so na hihye aba se ezeka yeto ekoto aba eyi civilian president the satana president Liman ene Victor Wusunum no mo agide gina ne na the Rollins room no in the government in the AFRC. That's right. The can your mamo edino AFRC. And the Abrempong Anamom so share boss send your TBR and sa timetable no mon say no. Into a momano abaso. The said the can no the tituling na ABC May no ne pricing na June 4 for no. That's a fana about ya. Or to take you over. Yeah, June 4th revolution. The Abrempong Sana a video. No, yes, according to the timetable. Say when you fish your son. Yes. When you feel when you miss our ball who bind. And yet now you're womba. Oh, so we talk when you call it. Now it's hard to bow him. Now it's a singer. Cool ne buy no. A boa Ghana and I'm wa Ghana. And I'm making say if I hold ya Ufi de bia me ko e metua akwanyi obi card aba di tua kosisi obi agene card aba busuane mutu no ti ku de asisi eba ku ni sa e rebel no attacks no ni nyina de etu kura asisi de obi okuta tuo say na
Munketwa ne yehu no individual ones in armed robbery. When you be sufi as a once etuo na ekuta no sa be behiem sa be benhiem. To me nyina kura no. To me nyina kura. Person oye na obey ma no. Ade akoba ne say nyina na cha obi se wo ha na me no 79 no. Ahoka kra no. Na me akoba se wo se me san me ko. Nti was that going? Sanko Liberia biom. A Liberia na ko tu ku no sa ko biom. Me san ko biom. We be ma o. Ana I was a person no omo ya commentary bi a obo say everywhere Kwame Nti so obati a player bi from Kwame Nti we be tell nka ba ma me. yes ono just say park ne so dey ba bia ho na Sunday so ni Ibrahim Sunday as go na mafefe. That's right. Yes and you no be cheese ah you dey buy ya na kawu ono dey ne ono ye fe na obadre wa na say for mechanism na be ka sa ya na dem sew go na mafefe. That's right. And no na what say me sa me ko fe me krata na ye di June 18th na sata na yeto lima amaba no president yeto na wa na na ko na me na sikwa se na me gina airport tata na wanya mfie du nwatwa betima tubi na o se me tubi ba auto ya na wanto o se sata me de ne asisi maso akwantu akwantu na bam o ba kwa mutwitwa mo se ka me na me kro lo e be akwantu se won sheda anwo afẹ de I heard the other this year go ya me ba what Satam now the Ghana to Liberia ho na Liberia ye chen Ghana ntin na chenchina peso ko na better so Liberia there yes civil war ni year ba ya ni America fo nyina di dollars American dollar ankasa you say bia later na your my papa oh yes na we free on so na pay ko America the chance is there okay yes and you know Satam na me sa me ko Liberia June 18th I'm a coy ne Sankosha Abrabwase they also me ko do you know that time na omo na host to OAU African Union Conference being the first time and you almost swan pa hey the President Tobet at that time no current president or city chairman of OAU and me ko do na omo ye na omo ye conference ni we ya na do ekikano do so kikano ada wona ma de ku na mana 79 years ada you from 66 72 79 and Kamazaba yes still ku di wachi usu ba bia na ku unity and we say hwe yi ya mama babo de ku babo babo zero I was not na mama e kwasi I also akoso adi abanina nso nyasam ketua and the junior ranks ya that time onu do ni some master sergeant some do almost at the boss so the obrombo boss no na I want nipa wi papa na say ku bia ne wa e ba nipa wi ku die na e ban so enyiyim e betime nyame Odi-Ahenkan papa betime nya wo pani KOFI ABOAGYE yes betime nya obia na say nya de agege because ban sa na tension ni ani biri anase bufuo na aba ewosoro pa obedi nsamo obedi awianse na kwa bafom ti Liberia de say president do die Master Sergeant do and the one nso de beto ho no eno nso mi hu jubilation ebi ani agene bi so yes that time no ono enwom omo ye nse do natives na or Liberian natives no ebi na awo no ante hono na omani mu asa chemienu American Liberians no omo nguma enimu no wosoro enti ato omo be kan yefo ne hye enti akoba sa na papa we nu nya do no e free native side no etu no ba kan sa American Liberians enti omo se ani sikani ye ndi e wo ho pa enti omo so anyom country woman born soldier there's a baby na wo soldier yes ti wan sheda anyo ko edition na Congo woman to born rock just say omo fan say sa American Liberians ni omo nyina ya kromfo
Chancellor Moon side. Yes. Nipa Kronfon so de china yen spell. Yes. And the brother best are no almost na yo mu dey. Sata na nka je mi hu obi no am ka je say mu da munim. So sata na me nya hu su hu wa ha. Wasa konya bi on Liberia. Sa konya na omo nsu akoban say de ni di kan ti no. Say de omo atu agu di akire. Yeah. Say guma na ono nso within his time na Cantakus. Now, if you go here, as on civilian rule, no matter coy. Based on that, no, the Chastella, no Chastella, no, do abanimo. I friend, I come up from the Ghana Hacker because the supply commission, the party ministry now, or no, national service, you know, no, or your purchases. Government na ono na na ekoba se asemusi ate omo pa na twe no o de no ho kem away and so no hihye musa fe de ekoba se ene ono so be ba return match no de be face so on the free ono onya sa case no ko America and the omo trust omo che no America omo che ne kura de ko tuje na otumi escape to escape no what you see ma along the way but the be present but the be put down the brother ba no so na kwakoye do government na kwakoye hu tribalistic koko football onu anima ye mpasse o ne chese e die government na chese wo mo a eni na yim no other opponents no ne na busua no nti no ujafo nso enya sa akwanya no wode na attack no an operation de kofa baby ya do nko for net time wo money no nti according to them no just etue kura wonya na so start free working na the baby Liberia ntokwa na anka start free 1989 na started the data ankura na yan Ghanaians na ku boom ote na ku boom se fe no no ahogre na ku na sesa when a rebel activity no e di no jim they are shifting from coup e dey about rebel activity se ku ri ene e o target e bia presidency were clear wa capture yes but rebel ene what start free what no so no na fe obebu ende ehu ane ehu no kan de timamufo nyina ho timika wo yo audition wo yo hiun wo ye chia mi wetimi moa wo yeta wo ka obedi adi abraya sa no na okonya sa influence ka jense adenti na mote ya na ngofo ne ba na o ma be kum yere ne mma mon sorry according to the obi o mo ati abofre mama de nam yeah tin ti o mo ti gum na o mo ko no ndi e ba se government troops ni ti se ebi a such incursion ni bi se asi ya ndi o mo kwa akwet o mo ko na o mo susu atumi ehunahuna o mo na nkofo agi o mo tu egu ho a masisa no masisa edi advance o mo eba yo na satam na 23 na eba se tuo no according to ayini na supply man ye nim ba bia o mo nya ne de e sha ase ye na government troops na eba de a se ne no mo kutetu etu ya o mo de eba ntino the moment a over powered no waje utu enti waje utu no a eno ase bia me na me etu no ye mienu abedi mi nchanya a de odi what ya ba say sorry me anko me de ma ho enti me de ma wa ba bia me ni ma say ba bia e kire say trigger no me de name tita no ma ba na be hu na tei ilipa na be hu na tei enti say wo hwe o mo dressing a atade bia nhyɛ o mo nse bia we soja atade na hye na na say yi funtumfra koso a nipa twe adwen se ye obi ade ye ku no e nkomofon won papa nya de se so o bani enya wuhu ya ana so ntan se bia obi be fi se bia wo hu wo film bia wo mu yiye ba mu de mu no fili wo de odo koso hu na me got both locally and internationally to we ku expert yes wo hu Ghana de ba hu Ghana yes and me so obi aso nkanchi obi ase
ɛyɛ de pa ku ba yɛ tin class afɛ ho ku aba memete aboabo meti dokoto a try yɛ kura na sane commander na say the leader of the coup no wo enkra ha no ma instruction na wo wate esi akiri aboabola nso da chance ani ye no so mo o me ya muze yi so de ekoba say judges idie ya na o kan ho asem so na mpanifo say asa na mpanifo say no o munni de ekoso enso no o mo te ba bi dwene adwen foforo no ne nkofo nso so de ekoba nsa na otan aba so de o kan say ne kura mpo a bibi te say ase ayifu land gas fuwe ni ayi hey ene ekodi omu nsama ene obi ka say ebi onu ko ba so be gidi gimfi wa ma no wotwa fufu ma yara so be tia be papa wo ni fufu no adi ku de opede aya enti eja KOFI ABOAGYE se yama wakwanya kese wo ye fidi kese so yi se ka se ka bibi kire Ghana mrantie Ghana mabuno wo mom komo twetwa yi kuku a enam radio so nam TV so a kasembe na beka anu na engomodi ma na me ka se ono obi e wate ba wo huni se ne da ne de ye si ye se Guinea Guinea na se yes o se o mo hu se nkofo e bogi sinti o mo fi se ya de papa no se a man wa only different yes curfew time are ba kokora na se ya covid ba e ka se yen chefie kakre nipa hu dwadwan yes na hon sunsu de Liberia kura de ba ye no Liberia time e boba se 5:30 a o mo fan se 6 o'clock any Ghana time no 6 o'clock ne be bo na wie da so enso ese koda na wo dan say na koda na kura se wona bia wo show dem na wu ka za wutie news nti no e ko bu radio ne e ko pia bonten a enso abumra awori come out me bra asemisi yi no me nyame na me dana se ko bra chasela mo hiti Morovia no ne just a radio station that time near EAWA and now Liberia broadcasting EAWA a missionary station and the omo condemn ho nyina wi and uti kro mu a wonti news free baby I just BBC and the that one of no horse as at na fe ma ko SD esum foforo nanti me ko mu 88 e Liberia ho SD bi Liberia yes wow sa pastor ewu ono sasa mu yesi ya he became a victim that time no oni ho but ne baba akon a no ye de ni wokuro mu ho no ma no so ye Belgium Airlines Sabina Airlines no ne manager okay oh ho you fresi akwa achimasi akwa ne friend dance Abrempong kwa ni si ye no you know na ye de cafeteria o school Zion school entina enuane de ene afa monne ne ade bi won fi entina chancellor boys yi bi kwa ono kwa santas say that time no we try to be nice with them say be ya na ekote faso a waso be hye edie wo ma na announcement ko om kwete say na yere ne nana no ne mba 10 na sapas ewu ba ko no eka ho omo yom den omo kun omo nyina omo nya boni bia besi ne twetwe pe kun omo nyina omo de omo mfa ho never man no o beto che say BC Ghana ha sa na betimi so ato kire say never man ne ade a chen oba no wa manya bi ama na obecleo ene na oto na that time no baby e be fa be nyina loko prema kanko ka kwa na ye faso ba ne de Ghana for ye faso ba be si ya muzikuru ne ye no ahoda ntokwa ne sha ase free to go fa akwa eden enti ye nuanu bi a 1989 omo ye so omo fa ba road abega na abedi buru nya omo nyina omo touch asela operation dominim enti ne ye ehwa ne zeni pa wu pa o edi pa wu na je opani ba du ba bi no so road marking no center no nye la ne na da ho bi mo efu na omo de ato to so enipa fu ku nipa ti se omo ya na omo de bo ato no omo apagya ti ato so na omo asam la wo kota no so ni nyina ku ene rebels yes the media make say
I come back say me da them wo me ka paper na me say BBC for BBC news men news ndi me kwa kotie bi aba me kwa ya me ba nti me duro na me hu say carpet ne so no paper bi eda ho ye ceiling tile no supply wood no e bi a wide me pagya me ni na stray bullet aba dem ho afa da no be na me da na me ka book no onso na me da ye nti no na share no etuo na be ba ne da impa no so tinye BBC news no yesa okutie bia ka umpa no so a kan yesa kan na oti a wo ka say yesa wo ka awu ya che na no so nye no ho ade ati abofre to sane ye yi o shares na ba edua na adwo no moto na ba sa ba ka say na no ye target na me ye say dey stable at dey na wo baby etumi fa na ye nkofo bebira ye na mo ba ye no na etua ba sho mo ho so da wona mo street mu sa na ba edisan AC form no na landeo alandeo enti na ye nyame mo hu na manio me ye de me hunu bi di o mo em say o mo hu bi no ana mo keka kuku am keka kuku no tizenga o manio ma o yefu manio ka be twa mu na kokko mu ma yeah onso so sa asem no sokra opani nya de wo se so tinase ye kum kakra na se bibi man bra ye ntimi nkuye ne ntntem a ye pe ku so ba be di ye boni o because if it be a ya de pa ya de pa am the down na obia na e kan o chairman general program no so say tama am say Sylvester English among no what's that to say ebra ankroma time no ni ejana ni nyina sa democracy no ye adwuma to this time ka yakoye ni sabe ankroma won chene bo keye da ka obeko enso ya pepere ye ho ya yi na firi ho we ntumi ye we bagugwa we ene ene to ya branche na woti kuro bi muti o ma bi na sanyoma enkose de opan na enya no ye ni ku enya no ye ni tuo me kire se betumi abase bi a odi wabobo ya agura wusi no wana ni mbra obre ya me papa yes abobo ya na ebi papa na 15,000 obi di bia ko bunu 4,000 ija no post start jo si yan kwema na me se ko be o to adi foda obre pa oh e di ba za na ebi e wono ohia sa de ni bi no wonya no sa ku na ba ne ho de amana kwa nya nti no o de ba be gina ntoku yachi ka je se fasafo na bra na me fa bobo ya ne nko na mo mfa nko abo ya nso bia odidi mfiche kakra o wano aduane abo enti edu o mo ho na uti za patapa eni asisie eba eni patapa pio to ampanifo se de mra na ewro no we di eni bu de enfa mra se mo patapa ai wa da so de sika de ko dum se ebra ye nam ai o mo papa me ye fie mu no a ye ko no ye fie nko yi displace camp and from Liberia sem na Liberia sem ye be wo come from amufi amutim je se nya wo no be ka kire o na be boto me sa tam no ni ma hwe Martin Luther ebro ko that of 21 thesis no ka say on retreat no so wonye no and ebro kan na asem ni wi e o ka je say just say wo mo de chiro sem a convince na ansa no be retreat sa thesis na waye nya sa de a never aha no me gina God help me and ibra o kan sa asem no na me hwe na me ne madanfo no ofia na me ka je say baba yeti ha obe hunu obi free Peace FM no abesi oko achimota la pass abeka no obi nso free achimota ho obi free Peace FM ha tesa na oko achimota obi nso free o mo ba no obi nso free se no oba aizo obi free chance ba abo yes no obi nso free abo ko achase abaka de enti ne fe ho man me ka kire maranfo ne se na baba se tie ti ya no omo de na omo betwam akọ no omo de na yesne yan esne yan eti ya na se yan de eye chen o de o man ka che be ma te be ma mienko ye pa be ni se de ye kwasan aba enti ni de kura no etumi apaki ye na ma bi ni etu ceiling ni de kogu no se nkofo enzu anya ho experience se omo nya wura efie ho mo da ne mo no something de nipa ni bi kokoda ceiling ni mu no attack wo nti wo nya duru ya first thing wo tutu ogu ceiling ni mu
wo mu na be wu anu ene o mu tu ato ne sana bonzo emoja ne sone se bi hye mu a enkwase wo de nipa bia wo bi pen yo se pani nyagro ene be ya za ye furu aye ko ye ko no ba bia ban port no a je de ka ye ko a ene sa ship bi efu mu ba e betumi anya kwa no na o mo divert ye e de ko another place intino Ghana ni bia na o Liberia ntokwa ne mu o ka kire o se wo ko Fender campus no university for mu a station campus asa Morovia ya de ko ho no na che se ko hu ntokwa ne pa a ho na chancellor na control ho wow enti abra ye nam yura no ma ye ko no bedu ba bi na checkpoint o ma ye barrier ho na eduru o mo a center a wotie no nipa ewu apro obia hera gina sa ase se ebia edua bia dukrom eho no no okum ni nipa egu yes and is a ultimi free atifi ekroso kwa na afo a ne nyame na aboa nti edin omode ato checkpoint ne ye God bless you checkpoint tinyame nhyira wo pa dia there's no way how be cross yes cause obi agidua bia dukrom se na djuma yin se no okum nipa egu okeke se bia ye ko no o fa o bag no na bia unua bi ye soja ni wa ha wo de soja taade etwe photo ne photo ni show bag ma oh yes se na unua bi police soja atede nkia no e wo ye mfa nyenkia idabi wa so be hye obeku sesi a yes wo nkofo na kan do hu na omu di esika se uguta afuro football se wan wo ye obi wa furu so aha oh unido ena edi esika ti a wo de sika be wa wo yem sesi a oh opani chese zangala le home so wa abu de ngomo bi ni kaze odi asa me ka chese mo gina so de di ewu no ento asun chese enga bo obi kura na ex girlfriend do kroma na busuafo ni bi no omo se oba na nye no omo agi huchim akoda na o hyem ne oba obi se ye be ma obi se de be hu ansa sika 3D omo pa ne yem omo pa we yem wana yes angwa asem no Chancellor boys no rebels ni nya na wo kromo enti nya na nsesem enya buku mu asem eya ana me kire se ye nam kwa ma ye ko no Fender ho na ye ko no ye nam Bush Road ye nante mo so about 8 miles wow e nam gudam sa ne ye ko the checkpoints etimi ka se abawa we nyim yes na ye nkwa DNA enko scan ewu so yo ba na abema yes munum mo ba ni gyan na football so na ne de sika bie ne yem yes chese na mo no bibia na no ho ba e bia ti kwankura we e be sisa wo mu ti kwankura sisa na ho obi di ne de ne nickname ya blood na ho tedi blood se moja yes ne se na bonsam de no agima abogwe ni pamu enti akoda te se obey ya o ye advert na napo na 12 years na koda ne gina sa checkpoint wo barrier ho e ka kire ye se 12 o'clock abo onkum nipa enti ne ho keka no I'm transi kaka obanu go fi abo akoda 12 years no e ka kire wo say e gina barrier ho police checkpoint and say a rebel checkpoint manga sama checkpoint e no ka kire say abo premoato onku nipa no sa akoda 12 years no enkum onkan mo moja nwe nti no na honka no na wana de sa adwene hye ne tiri se e betumi go for the rebels na ekuta tuire gina ho no ebi ye ne papa ebi ye ne papa enti obi ota na chi the Americans se ka mo go to sa barrier na akola nkuta sekan na o ka kire mo say premoato minku nipa me okeka na ana mo ho ye mo say sampa ya na wobo se ni bebe de bi no clear na so wanya kwa akọ na the Americans no omoku nipa ya guti sa be ya se na pro na ebon na wuni na okoti tasu ya a kire wo se o nti wo pata wo kire me se wunye nipa ese ne ya yi wo ha no agye enti ade ade abaje wo nkwa agya we de me njwa no ye bobi to wani ma hu papa tei ya kona me hu se
enipa moja ehyi ko omo du fende ho no ama ayefo no te ekomogofo kete ekoya target countries na provide ekoya target amohifo ekomog nationals for the info. The countries now provide troops for ECOMOG operation, you know. All nationals in a target. She said, Chancellor said, but then the boys in say, Ababe say, or more operation, and now more, you know. And this will be no couldn't say, won't me more, so she out by the end of it. Bunashim. And at that time, on your bear target. And he said, we are Bama. They are Tiana Bia, just what they mean. I was a cockroach to be a wall, actually. You said me, and a mamma must be a noon and I didn't see a coming home. Now, Codunso, because how could they see Anoshi or Mushiawa? Jones or Keke. Into rebels, any cool, a bit mamma, Jones or crack, I am. Papa, and the Gadia cry away. Sometimes a dana demonstrated is your time. What's the Anna Journal? Mako James will look at na enkomiano obi da table to say obi da utija o that ye no o top wo because wono junso na ade no o siro so obe sori akwa bonten akwa junso nti o da ase ho no bo ho no we jago so ono da o so no yes papa pani na mama pani yes oba junso agu palo na so na ego so because o so be pia bonten yes about 2 a.m. Hey, na ho no so kwa e na ko ba se okwan abofa so awu ni easy kolela betumi akum ekon betumi akum sukon betumi akum Chastela and President Johnson omo mie na sha ase but e bro bedru Morovia no omo spread omo papai yes edi ono President Johnson no in favor say economic national economic troops in mara na we nso wo mpene ke atwene and e bro be sa no na Chancellor boys no omo na control area na ye wo no de ekomogofo no ti say omo anya adwen so de make omo atwa yi o trenches ai de mi say wira na ye beto agum ye wo camp wo no refugee camp e be kuni pa ntino 13th October trenches ne amana and yabobo yes to me movie so omo di pay yi lo da bi na abetwa ya to Pilo da no mura twetwa mana no mvisi be tumuragu yes say ni pengura ni pengura de kumagum kura amunya boni bia 13th October 1990 ya na ai sabat na memeda homeda anka SD ni o home atwan nyankopon anim ade omo ya adwen sa na adwen 7 pm no ya ko mog nationals na wo mu ni nyina omo ya so wuyi de akokoro foforo so na ahoye Chancellor ayi the headquarters kakata and the process no because the omoye na san say eho no na Red Cross for any Medicine Sans Frontier any carry relief no mo offices wo ho tinuane ne ba eho na omo de begu ni ade and no mo person be ye bibi ombehu and na pa omo abo omo trimu no sana adweneka omo akuyagum away. And along the way, now said, okay, yeah, and I don't know. I come go for any Prince Johnson troops, no, but Salando camp. Thomas Salande, you know. Omuna Musa, Fair, what my who said, Chancellor boys, you know, but who know, need to go to no Dominica. No, they were retreating at that time. And the who ever say 11. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, no. No, Freddy, who say advancement, no. Eba. The who answer, I come troops, no. I take over. Oma Salandi who yina, and he just said, Oma Yatam Tedia. Cabra Mayas, I wouldn't say, we would become innocent. But almost Salandi Womina, and Tibra Mayas, and I say, a quam back upon a woman of Faco. Now, Abram take you over, we no. Nakoba said, I for no. I come go for the free mono. Now, Cofoni be and then no pinpoint is a beer. So, who can't Chancellor boys and who? And now we time more near. No one's when ya advantage. And you want to me what you
yeah story I ka obi ebo obi tue ma me hu yi no ho na me ka be sie no nti ebra be sa no obukokwachi wa hey so na o ka wo mo ho ana yesi andi o mo chi na o thinking say bi ya o mo de ne ko wire me anim ho a tin na ho na hu moja etusen tus ya musina nu mu asem sebo ne be no aye kura nti ebra yesa na o mo ka yi nyina be gu abonten so mo ko inside the rooms no more check it until from there no na fedi Chasela boys ni retreat no mo ko gina pi ti se bia Peace FM ino mo launch rockets because one of them target ya to bekum economic nationals no wo so ka ho me so me ka ho de make kra me hu se o mo ba no ye ho na wo abronsa so kakra o mo elevate no and the bra mo ye hu se o mo ba na mo advance no a we ni mu dwana no me tekona na me hwe ye koso no mo sha se so mo launch rocket no o mo launch 5 me ni to so mo launch rocket apa so ka se o mo to etu abuba yes wagum so wagu ye so e do mo to e no 220 nti se ba bia na me gina no se hete da na dia kanu ano no ba jan kwa samai and yes okay if you or we as I be we no go so good at that time no na officer ba ko a no wo do amini mu no abra ba sa no ono odi feti okay na me yadwuma wo hospital ba ko evra Kupa clinic say SDA for na akoto okay Kupa SDA Kupa Memorial Hospital okay and you know about hospital ho and the means no me wala be ra na din omo from ya KOFI KOFI aboagye no kra de omo mfa kan KOFI and the bro hu me ana o team no say KOFI we dey wa na me say the abedru no so say the koya ho boa na e fe no mo atake over ntino omo ye security reduce ni ade na me say me dey na me dey bai ahaya na metie nti oba Monday na oba na me ka se ye ba na ekwa na so no yeah road mark ni nyina ye enipa nti de yakwa ko hunu ho de ka se ka da onawo Minister of National Security Kandapa sana na me ni no Liberia tondo wo hu mi pen mintumu se bi aseto na ho de a okay so no I can't data or edma Paneke Foster the grana me na djuma ba na danfo ba ko na Ghana Bay Estate okay and the none they say I am 24 no before so we get to them no Eden ntina ama Liberia no worry worry Liberia na Ghana ni odi fia na kwa na akonya no ehia ho nti wo ne wo mma wo ma mienu nyame adom se abasabasa de bia nka mofra no omkura de ne omo ba 88 yes. Number before then no my say tama omo epa mo ayo Nigeria for free ayo 83 no mo target ye say ka ebeba mso yes ebeba yeso de mom tono omo ba ma Angola be satan omo susu wow Obani KOFI ABOAGYE Ahenkan 93.3 FM ye de wase papa with this very insightful history with their mind am jiso bia oti oya branch ababa wa bia be ka ne say bi so se chinye oda e wa na otafre ena de wumi eye chinsa no pa wie no ma di tuo eni kuntiba e bi sie so so man ye pani ya ye ntoto adwen enye de obi abe na be wani so nye de obi abe na be ye ofe e bia nkanya nkemfa binkum de oba so de nam nifa kire wadwen na ye ntoto a since ye mrante ne betiem se ku kakra watwa ne mfoni si etimi hwe oba pemfo anim ne ye wa ne ye hwe se ye akola na ohyem no so ye oba ana ye bema na kwase ade sei ibi kura no ba ko de ehye na chi no ana de ejire se kura ti mafa wo yi sa sei na barrier na wo before so obewura camp ho no o ma mountain barrier amma o mo chi do tribe ni ebe bia na kwada ahye na chi no mo yi akwada esi ho atuko tan ne so e bo akwada ne boro se akwada ne nyi obe ye penny money
About Akorane Boris, oh, yeah, that was it. And now, Ukokum. But what I know, as an Zukuma American. Ye your bad time, and the Bashanechi, yes, a Bacolane ball, all class. Every cool Quadana, as a cool mameno, cool any rebels. It would tear my first side way, I know what me. Do tribe and the crown. A crown, in the crew, grable, this. Just a quiet trouble. I said, the mechanic want. So, Branty and Ababo bet him of flu cool, yes, with Jimmy. Papa, when you meet the oil, when you and I'm just a bit of it is a TV, yes. Now be a woman, dear, yes, I only 80. So, would tear dear on run away. So, I'm my flame, we won't when I bought to you. Yeah, I think Moja, somebody case you have it. Eddie, you got a bed in answer, and then the background and then I'm was a movie. But I know where the any dear. Where did the opening? And here is it. Nasa do ka de izan ka me ka mi Japanese ah. No did I make out there? I didn't ended up me to us na ba ah. Ba dey e koso o memo no say ye kan bi bi pa. E twimpanifo adwen ba so. Me be makam tena ho. Nti chama je na obo nsam so a. Cameo yi cinema na ho na e ko films. Base workshop. Sharinga Barracks. Nti de timi amfa ne sa ho. Me say enfie na ya he ebeba si ya wakwa enfie nwotwe mama kwa de ma na nan wa so jade tie fitire wa da ni abre no ti so no timi kana sem yi na gana fo agini tuma ne asa de na den aba enye tuo enye sekai ekufo do tira fitire chen wo dimate ene no wo san gwan kakra ene group gwan kakra wonya wo bezo be yi adi ba do di se wo hwemfo ni ye wa ha ya now Abra camera capture no more Facebook. After he Chancellor, a year need the Chikura say what way. Yes, I no. Therefore, Odi-Ahenkan from no more Facebook Live. Or see, this man was dragged from his room and shot point blank. The current situation in Liberia was after Taylor. Next, the professor can say, we would be now if we near me sure I will Facebook so be obi atwetwo de agina ne so nipa ko atwetwo no onye soja ne onye police ni sans won shata de be di na dance say oye soja na police okọ ne nipa na da e wo ne dem wo da ne mpa so sabe monimu ade e hye ne dross ne pieto e ne hye no otwe ni firi ne mpa so de ne be gina adu enwuram baabi ebo ni tuo ku no keke onye ebo ne bia ne bo ne se wada e no akotwe ne firi mpa so e den akuno rebel massacre household in Taylor's village. Picture what say a headless rebel leader being stamped by an enemy soldier in Morovia. Foni ba kunsu ni ono da han. Onini. Yes sir, e wetire wani mu. Hani be mu ni kase. Nitini na wa ha no. Nitini dey say e wa. Soldier ni enu akọ ni nua rebel anu so etu omom tutu amangui omiyoku kunipa yi ene etuatefo dom ko kwa da ebe se ene okoto se yakunu atwa ne tie firi so ni funu da ko de ne galanti ase tia ne yam ene asoja fa do di na chi obianso kutatu ye hia wo na oni ya fa ade ba akopɛ na beti dimakum ne ya bɔ na okɔ ye de nwoma we nyina a kyerɛ mo ye ka we nyina a kyerɛ mo Ahenkan fam so emfa woni ba bia wuti ye ne ye ka kyerɛ wo sɛ de atiwi ye mfa ne saa na mpanifo sɛ unwu ya unim dia obenya papa opani KOFI ABOAGYE wa hunku ahodo wo Ghana ha akohu bi amanfo amanso Liberia na danse a wadi ene kokobɔ de boy no se ye mampam na ye ntie na sabia ne kom kakra di wunti obamu obi adaadao sɛ twituo ko gina onyonko so bonu pe a twono kuraka sɛ de otwituo no etu anu no ede wowo be mere obisu ba be kum yanku ebeku ba yanku ba ebeku nana okwahwea ene ose ne nyonko ne ene me Odi-Ahenkan 93.3 FM Abrempong Anamom ene yamfama anko business conversation yamfamo anko sebe how to start up your business ye twa adwen susu say o man na ye kyekire no ye de abotre kasade obuo anidie odo entiase ene ye de kyekire se woni MPP nya adwen a nkotuna ba ngu
Only NDC nyadwa enkutuna bengu. Moma ni nyina momu fifi emfie na ne du a kokrumuti na beden ebekire 2024 abananye den a yebeto yetuna NPP winia huri NDC winia huri amanyoko nyanya mwa ne wom manyoko mi ne nipa na eden ewomu ne momo bia no kwan a ofa so toto ne mai e bia na nado de fa benkum mahama de be fe ne fa enhahwe sempo de ode fa na anya oda enjeza ko bone tai praye kura ntwe na de asemaba to pani KOFI ABOAGYE yensa obre bebre e ba de wase papa Nyankopon so nhirawo se wanya kukuduro na asememu odu de odu ani akohu ye kenkan bebre opepem ya hwe bebre wo internet so ba we de broni was seeing is believing when need tiam de akosunya ababo ne tofa ama yenka FM so nya archive a emu odu a de besie kafra e de ama entirima Peace FM so de yati ye de betu dwa wo ho na ye de akaka ye ho se umaye no do ye ho na de etimi ye mfa na sa minimara so bibi abeka twato a so de aka ya si ehu a ehu ne wo ho de ehu ye de te ye ane de aka nyina no me de me tese obi bosa dawuro no a ene tese ina tese me ho akeka me kafra nti enyina se de okan no enya asomdwe abotire mfantwe abatu obere ne se ka atwen ne etu atwen ne de e de wo hawo kase ne beba no group na eye o mo ade no ene wo mu embenya mu mfaso wa wodi nche no kapro ba unya ayo wo na abenya esanso be sisi waka nti yenyina mfentu ye hofo that's nya hwe yi that's yeah because eba no papa ya mega to free si akwai se ro ni se bibi sa ba beto no nokre si akwade hie ne di bia mfe no okuta no modu just the whole world the ha no Sabina Airlines me bride oni mo no Europe no otra it no Belgium Airlines manager ake plane bia o tweet nem so ko baaye no awo o mama na nka na asam tin obi a no aduane ma ne video at that particular time no sa asam no o motie no say ye nukuru say nye nukuru tin etiokuta enti no etio de perifo kan to wusum ti enye ahweyi na ehu se afutio sakire nipa agese nsohwe mo abuntia aha ene brebe me kwa na yedi nkomo twetwe yesi wa Ahenkan 93.3 FM achenkwana na menumbre mo Odi-Ahenkan Kwame Yeboah last killer on radio meme killer no memfe mutu memfe ntwese kan memfe ntwe agyan ni mo me de kansem wo radio so se de be ya o man be ye abusuan be ye dey nya betro meme ye ho adwe den na fese etie meme nanka de pe bia ye wo na yintutu kwan basa enko wo ntwetwede enso panifo se anoma ntu a ugina ho ti yenye ye de ni yi na ye yi a ye ni bagia obekwa Europe obekwa ba bia na wo ko nsahwe akwa kakraba obeba ofufuo ni katekwan papa bi akranti a papa yesu wonwe ye de be wi ama ya sankwan ndi aha na ye de mbusi ngozo enti Ahenkan 93.3 FM channel so say ODI Electronics na Daruma and offer dwadi na so offer dwadi nyina woka so open TV open fridge open ghetto blaster open home theater open fan bibi bia mefie ni office ya kono air condition washing machine all say sinyoma sana won say nyina wotre emergency sana wasesa fresh 0550 900 600 product ambubo di nyina no ofra obenya biato ya wona da sane nyamanka mo bye bye me maka kire me ho se daachi meye ni petitiru meyire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye Abrempong daachi na won so
mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom ye dwumadi a yede aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah ani nipa titu nipa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titu Abrempong na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sempanimfu a o mabedi o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwafo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom ebe shemebunu nkran shemebunu den se dachi obetimi aye kase abaye Abrempong enti shane so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah akwadare so awahunu ne nsa hohoro nti wone mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam Abrempong Anamom yenam sa dwumadie so be shemebunu nkran shemebunu den se wonyere wo hono mo bra papa na dachi wobeye nipa akase wobeba abaye Abrempong kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia no me I was abaye ntira oh mademwa if you work so hard in it you can be what you wanna be if you say enyadro eya modembo if you work so hard and now panyini yakan asem bebre metia mafo na wama yasua de mo gusu a mo no agusu a mo ka mo frɛ ene ko social media wodo a enya gro ene opanyini atuyafo bebre orura KOFI ABOAGYE yada na se na neno adaje ni eposo entino yanentam na borura mu ye fa frɛfo be samiensa bi na ye di dwumadie no enso edi esi enti yentam na borum ai mame for frɛfo odi kan mamu adwo anwumre odi ni ba bi akasa free me kasa fra no ma se ye prime minister ana Mr. Anna wadaro ma yankoi yo ye da Odi-Ahenkan ase seda papa nso ase e mu bi da na so se papa yi si kire esa wo kasa wo radio so ana wonama uma wo kasa no ayede nikwasem anye ko kasa ye tu abayagu kokoro mati kabe na min kabi obi ankyere na adwen tedu wona ba we na wompa odi kokoro mati awde ba kwato tiawa se o ma mo kasa wo radio so no ye mpanifo no o nhwe o mo kasa mu yi na ba omo di omo obabi ombako yenya ka kire ya ye ni bi ye ni ya mani ya busuafo ye ntumi entu kwan nye omo hu sika kura o dan sika kura ne satam ya to lol fem yenya sro mala ya di ensatu ensayem ya di nkotoje pa omo show ye sro omo show kata siye yate Amen yada sibebre nyame enhirao osu betumi aba 0201944485 yantem na ebewura manfro for odi ho no mamo adwo anwumre odi no bia kasa free yeja obeni ana apomo eja na dum me ho ye na ho eja no e de ache wadaro ma odi no bia kasa free efemi for me fefi asene bangalo se asane boko de boko ye ane no owura aye KOFI ABOAGYE yenko kafra yenko papa ya kan ase papa na se emabru na yeti sankomo yi no ibeti na sumpemu a ebe boa yem papa yejina social media so a so ya angili yejili levitu a ibe yeku ibe den no emboa yen ya papa ya famu no ho se some period san se nye asem na woka na do wani hu ya ube hu se wi asimu yi se o prescribe ku ba o memu then o kan asem no se den a 4 years no be so di shop mu kwa 4 years no be ba o kan ase wa ko mo tini boko no we yi na firo na me afo so be bo na do na ba na mama na ko nanim sure kese obi a oba be onyim yatumi apan yema yi ne be free
asofim ba mede na makakra makaka ga na man say yehu yi na kruwe yi ni bia akọ dabi yi ni bia akọ ese wosachi enye odekwa na nzo na o ma me fie nso aso be fie wo fo so ku ntire wo yen yere yen wo say me sise foto say ye no yen ye na mo ku lu die sira gana man ifan tu yon fo yate yada sebebre dabi kafra wagina so ache fache me wo su betimi aba meka cho say na ofrefo no enche ye de besi amamo adwo anyimre odi be kasa free me do so oye bo hey we nye bobo a we ajure papa ni adon papa afum kwan angwani anwa na abome adon ye ho anwa na no mante onka na ni week mante onka oh mre bia o sa bia na mate aja kofi abo so waya de papa kofi aboagye KOFI ABOAGYE me tie no wa me futu papa me wo se wiase o wo ti wiase a en so wiase an ka se nje chawo dia wiase e wura wiase ni wura ne de obo soro bo asase nyankropon ba ko pe amma tere ma bo ye ti se futu se ni en fa nti ko du mi en fa mobla ne kwase ti kan no me da se Mr. da sibebre anwa ya de frefo no be ye na ye de asi ye be ye na ye de asi mam fa de odi wono mam adwo nwumre odi ba aka safri meje ko kujija fe di se se achimanso achimanso fo ho ye ebe jajo ababo fo nti se nyankopon adom ababo hanso boko yanko enye wakuma tuwa program mbo baso papa me aka yo nesa tv na ka mama mudi sama samu tempa iya se urampa na mi tempa papa that's it no ye makuma se je ya mama amen ada baje mewu what's that down here then baje mewu abo mewu godin me ba ho nam di musi kakra da ko yanche bejin koma mate yada sibebre mamen kan 12 message bi ewo eye Facebook na woso watimi abo awrem na yemfa ense 0554820910 obetimi enso afre na wabemu ebi ene Abrempong Anamom to no ho ana de faaye wono mo soro mo si ku mra no futusem ene ebetum enne we eye Dennis ene de ebaye Dennis Coleman HSA or share life ewo eye Kenya se Dabi kafra okay mamo adwo nwumre odi no be aka safri me de ya me frebe futuwa me ba cho adar mama ne so kakra ma me ani die mu so ayumre ya de papa na sibebre ama ku right time DSC se di kakra na krofo bi sia ehwere ye ani omai mu ni ma ye pasta ebi wo fa no ebi no maame enti taku na ene ye ya siku amanti ani ma ba na mwa ye ya papa ka sana sam ne se ye fie nai etu na so o ja ko promotional de yi ni pa ko no fu ka betwa enti mama ye sa ye ni ama wo sa ku sem no e si wa ti na ye papa yes so yada wasibebre ne wafutu a wode abepi opanyin no ensem kaye no so mamo adwo anwumre udi ne bia aka safri hello good evening opanyin kase udi ne bia aka safri wada roma I promise I make a safri oda opanyin wada ma yenkoye me de futu semu ma papa na ensem o kan me ko sia bi ola be e pense Guinea, that is 92. The last time Omukuno, you can be rare. 92. Namako Angola. Angola is one of the terrible war crew. Negotiate. Na Ghana, the experiencing. I am Moka Mano Kete.
nti me buy say ya me be hu obi na say me ko Germany na buy me hu obi no aye no hu potem go Ghana ha say me hu say ya kiss how me to say such a friend well die ebeboa pa ni mo media no so mo kasa media na politi me stress omo kasa ni yensesa no man no wo ye den a da me do airport wa say me do up na me mani no mo invest on be share me pepe na preach for no person mo check me back omo say the way I shout to preach me no or friend me bunny friend me ma me can share say that is not gentleman because me life atisa because me hu nipa say nipa what you say nipa go through so many things me do nyame easy enti mo media no mo so mo play the major role ampa enti mo kasa na me nimsa mo oti ye friends FM Ahenkan FM Ahenkan FM mo kasa ani mo yi mo bua pa na politicians ne so omo fantu omo fu na se me kwache mi anu mu nkuma so politician bi ko faba na ko di akira ono no ko wo power couple of times have been enti efutu no nkoma mo media any project yeah that's it yes so nyame enhira obebre ene oso wafutu nsema odi abepi opanyin senkaye no eso Veronica dede ese wo share life Ahenkan o share life ewo eye London yate na afe eye Danny Coleman enso se wo share life ewo Kenya ase number 2 Jericho yate ocha onabo Patrick Bano yada se eye Gradis Ampabeng Ahenkan ambassador ono enso echese Nyankopon nhira eye owura Odi-Ahenkan Kwame Yeboah na omboa no mo ne ho ban pa ene eye adesua da bia so oboa ye ema ye so yetimi esua de ma aye Ampabeng yada se bebre sanso na eye Emmanuel Fiando enso ede aba no so kan nhira nsem ede ama eye kofa bai owura Odi-Ahenkan Kwame Yeboah na ono so kan Robert Edu enso so eso share life ewo eye Elimina yada mu nyina mo ase mo fa nche mo amuguso a mo frɛ ne nyina no ye wonto to ba ko mienu bia pese ye no ofiduam hianom sɛ de be ya wo so a wutie no bre bia no fidie no beguso aso aye wo de enu nti ha na bre ma kwan ama ye de enne Abrempong Anamom ntuo no ye de ebesie enne no ya mfasika duro na bai na emom ye betuufo enoma wodo ekoso o man mu ya ye hye no ye ba wo behu sɛ de enkrofo bia famu de ekowie wo no mo ene de omuhu no wo mani so ene ye betwa mfonye ede ekire wo enti ye de besi na emom awura mfi sɛ videos no ebi wo fidiom ya nkomo ye di wa Abrempong Anamom ntuo so no nyina na obi wo fidiom ya no ma oba afidiom ya wonsa betimi akabi wo pen drive afabla ne amchi bi engu so emfa emansan so na CD no ya load bi enso ede agu so a oba wonsa betimi enso aka eye ebie kama wo Facebook na afi YouTube no okwa obetimi anya ye videos no nyina bi ahwe YouTube Ahenkan 93.3 FM ko okwa interviews awodo no nyina no yakuchire ede agu wonom sanso na Facebook so betimi akonemum ahwe no YouTube mom na emo a wo hwe no wonom ya subscribe wo ye channel no sade be ya abre bia nso ede bibia betum live no fidie no ebeba wo enka ye no wanya akwanya enso aba be share live ma yefa asida ema aboafo omgusu amofre na bre na nya ye bre me yesere mo Nyankopon ya adoma de senenso ye wo na motimi afre abemu ye de asida ema owura Billy wono eye technician na oboa hwe se enne no ne bibia no ebeba kama sade be ya wo so wutie no wasum betimi aye wo de Kwame Asante ede ye ne etum ewo Facebook live na afi YouTube live ye da aboafo no nyina so asimawura mfi se ODI Electronics adaroma ene ye de Abrempong Anamom ntu ebra ofia da bia anwumre nonso ekopem eye nonkono ene ye de dwumadie no enso ebra wo owura Odi-Ahenkan Kwame Yeboah kila abubonua abozige man no ono ana aya na dwumadie no otena etire na afi wode nkomotwetwe ne anototue ne nyina no ede ebre wo adwempa yin KOFI mensa dwene papa na papa endi onim kan metram ofiduam ya na mesoso matoto nyoma e ofie mu ya no na bibia so aye kama nemom ODI Electronics phone number ne 0550 900 600 0550
900 600 ono a home appliances enoma bia ope bia no na wobeto enso e de afini atiso ye omo akonya mo watua no kakra TV na ope anase washing machine eye kettle ne blenders ahodo de ope bia no wotua no kakra na so bo na ODI electronics e de ama wo ba Ahenkan FM fiduam ya no ma obehu wonom so atena ye na no mo abo eye enkomo ye sori na afi no dwumadi edi wonom so atoa so kama e de amamo nyankopon ye adoma dasene ma yenhia e wa Abrempong Anamom so enso ebiem